prinsip ini Karbiang Long Human Justice Forum hin pen kedam tang patumi hadjong border long kitipon bidasing lekte langli forest long sai kilo klembang kulo alang litung hing pi kang hu rasokin nep dun pen cuma ngatung Karbiang Long nang lupsi hing pi kang hu kenep dun pen laso ka ceng keng along apran kita nunang kok aku thang aposi ini tuh da Karbiang Long Human Justice Forum hoi ben kami isi alang itu han family tumhan kiti bang kiti lor bang pula pela family tumhan itu minggu cepat lang pon lo tapi laso aku thang laso accident aku thang along ka ceng keng aku thang along ini tuh hoi ben kening jidun mate Karbiang Long rat mate Karbiang Long keja Assam government apen Meghalaya government tumhan itu kitu kangtung apen kapasini kangtung aku thang along melo je dam tangan ni same bidasing lek the bangke ala wethang a duty claim bom hoten same pulo ning jelo social media hoi perang ke hoi pen same lang itu ning jelo ala dak kido kisung kitha kisung kicho kisung apen border long go son si ka chepe zona alang li already Karbiang Long pen jeng lo ka doi phan same alang to kisung alang te khan elo ala dak ko som na go to na alang te khan elo boy pit same Karbiang Long ka cari tum same initiative ka be mate ka pangkri ka join ne Assam government tum same Karbiang Long district aphan mangke nang lang krang a join ne apen Meghalaya tum same kai kita border isu laman long mate border laman long bangke alang tum same ali nang kilong pen punang nang kilong du nang gi pu kamat hapen kapang kre join ne nona bangke adake patumi hadjong bangke teng pikang hu ache nep amen pen si labang so alang tum pachik thu pachik thala song denge dokok pen si Assam government mate Assam police tum bangke lahini tum han ke khangji pu kamat hapen ame khang rada phan kamat hala pen ame khang phan ka ke khang a join ne pen hilia mu same lang tum pangjar no labang so ka pangjar long bangke cuma ngatumas kami latung bangko ke aprandam lo gadi lapan ilik tumangun itame no pakpen cuma tung kat hengkeng no pakpen alang li bijo bidasing lekhe bang kami aprandam nang lo lasi ning dukpi lasi labang su agotona bangke itu Meghalaya border chot koli blogan blok chot kali itu Nagaland ta itu apong lo border disputed area an ke itu lo so cecak nang bom lo kami Pini anian da Karbiang Long termas council penceng lo Assam government penceng lo Meghalaya kono Nagaland tu bosome initiative NA. Lapu kisung ke po bangke ratung sik sung bom lo po bom lo vir bom lo thi bom lo. Emi thangalong le some vir bom lo. Lason jong si todap la pen patum yang bong some Meghalaya che minister correction ma some ke pu bangke alang le ke pu bangke Karbiang Long Mukro village dirikendeng ake Karbiang Long lang boy pis some Karbiang Long pasi Karbiang forest tum si dor kok lo. Si Karbiang forest acho ka madam si kiti da thilo dangte alang li kaning je bangke mukro pro rong bangke la bangke Meghalaya district Meghalaya lu pas alang li chipu pot puna pen lo matu lo pipi mantu pen si mukro pro rong Meghalaya along rikidam ko so ningkan lo doma ke tok doma amep doloma hala bangke Karbiang Long termas council pen chenglok Assam government tu kachini kenang sot jong sia hok lo Karbiang Long la to mukro jadi kendeng abang bangke Meghalaya pansi Meghalaya state panyong si pidet lo pulote Assam government tum la Karbiang Long phala pachini wek nangi tapi Karbiang Long termos council land and revenue tum chini wek nangi tuman tu adi ada laya tum jong si to mukro rong cipondet pulote kopi polo Karbiang Long termos council pada ada forest bidam gen kopi polo Karbiang Long pende forest society kam pipi labang so kang abang polo dengan papane bro lagi Meghalaya pote Meghalaya pen Assam se tipuna po tak non di Karbi si pulong lo kumani Meghalaya si pulong lo lalu pulote itum ke district chot itum Assam along si itum ke dodot Assam atum nyong si itum panang district Karbiang Long district pan si schedule area ke do tum hanang lang li pulote Meghalaya tum ke border chot hala tum ke chichini ne lo la si Dr. Himanta Biswa Sharma Chief Minister Assam alang li pan ili tum puyi bangke Assam ang bong nyong si ni tum dodo nangji pulote Nagaland border Nukodane Golaghat Jorhat border Assam border la pen Meghalaya border nituma phan nang kirai nang gila ke aprama da hang bom lo pinyani anda long tum security pipe Karbiang Long anda hang bom lo personal da hang bom lo security force security pinanya da strictly pen kami ada BOP bipo bu pol bi bedak out da security force pa ong po ta pa ong edat
non munit ke bhai ni ke thom thi era phis tame hada ara tum kisu poder es tame non ana security ave ande munit ki thi usi ala daga security pichot tuma kai si ke la daga kisu hada ara tum hage pipeda tumante lasi non ako netum ka jula te ko te ki thi juntu bidasing lek ki thi tanga pum same kar biang long ave bisani tum chini ko Meghalaya si pondek ko people Meghalaya pondek alang ni Meghalaya munit ba Meghalaya long rilong si dalang ke doma hada voters mala le Meghalaya tum pondek bang itum karbiang long muni tum te itum karbiang long si tum cilang nam po kitang pum kopi ko sama tum cilang nam po tame non kitang pum man tame non family tum long lele la hem tum long lele la da sini tum men pui pa prabjin pen karbiang long lo mate la kithive ka hem long prabjin ke kitang pum sami ke pali ji pa sini tum hin pen ke tuning rilo da pen alang tum family alang itu family banget hedong compensation pinangji tapi alang itu family pucot kali ala dak area block 1 block 2 pini pena para bangke block 1 block 2 bangke security full security strictly pen pinangji hala dak jate den jate jati penon itum kar dia phana pateng kheng long dia dia phanke ada Assam government pen ladak security pinang full security pinang pen strictly pen hadak pinangji lan sin itum Assam government tum itum kar bianglong 62 district aphan itum itum Meghalaya border chot kali block 1 block 2 chot kali itum Nagaland ta itum apong lo border disputed area an itum kutung lo chak nang bom lo tami pini ani anda karbiang lo termas council penceng lo Assam government penceng lo Meghalaya bono Nagaland tu bosome initiative and a la pu kisung ke po bang ke ratum sik sung bom lo po bom lo vir bom lo thi bom lo mi thangalong le sam me vir bom lo la son jong si to dap la pen patum yang bong tami Meghalaya che minister correct sang mas me ki pu bangke alang li ki pu bangke karbiang long mukro village jiri kendeng ake karbiang long lang ba pis tami karbiang long ko si karbiang forest tum si do kok lo si karbiang forest chu ka mar dam si ki thida thilo tang te alang li kaning je bangke mukro pro rong bangke la bangke Meghalaya district mizman Meghalaya lo pas alang li ki pu ko punat pen lo matu lo ki pi mantu pen si mukro pro rong Meghalaya along rikidam lo kusoning kan lo doma ke top doma a map doloma hala bangke karbiang long termas council penceng lok Assam government tu kacini kenang sot jong se hok lo karbiang long la to mukro jadi kendeng abang bangke Meghalaya pansi Meghalaya state panyong si pidet lo pulote Assam government tu lai karbiang long hala kacini bek nangi tapi karbiang long termas council land and revenue tu kacini bek nangi tuman tu ada do bang itum la pen sini tu malang tum han chini pon pen hok pon po sami pinyani anda ni tu malang tum karbiang long hane no hok adim sami no hok border la me tum han ke akhirai ave hala bang sini tum puji la sini pinyani tu ma channel hoi pen sami tum pulo la si kichilo bidasing lek he han sami alang tum hom si phane compensation he do pinangji lang ranji karbiang long tum mas council penta Assam government pen sami la pen Meghalaya chomang tum bang ko anna kichi alang tum hastame isipet akang sai pinangi isipet compensation punon upi makelong nanya right an ngalang tum hasa pinangi athe public hajan hala tum ta inghulo la tum ta neplo la dak majok tak ang bong munit ke Assam police tum ta mithang phane che amithang duty lo amithang phane che rai na ko jo se jalang tum ta hileta rong lang lo la penili tum chinia teng mangke ni atumia gotona polo pini yang mau people lo ada hamren SP phansa me transfer ni tum long lo ada OC phansa me transfer kopi result la ke atelang tum do bom sila so case accident ke polo ante la to phan transfer la pote da kimi ke ba tum ke ko solo chini lang ke la so case pura ko solo chini lang ke jeja ke pho ke to hot ke pho SP non ADC non OC non hala tum chini ni ke matidi akimi ke bang tum la so case ko solo chini lang la si dakan tum daw da ko mani political la tum ko pine ke jok tum hala bang tum daw to la si la telefon immediate pelang tum transfer hala penil hai ba la ba ke aron kali atum investigation tang si tang telang kichilor gotona poda pen kichilor bang tami ahem chilele lang ang bong pensi atum han only transfer la lo kasidang itum han la ta chong bong kan itum ke daw du daw ko lo na humi me ka mathalang tum han na ko Assam government pe la pen Meghalaya government kan bang ke kasi kapacar wo kamalam bang ke itum munit hajan han nang ken na me dua sorkar me dua state atum me manual government na me na kon nang tem ke denai he munit itum ko nama ke do domesel ko do rapet nai ning si dunai hala ko bas bas nai hala le juma pudai mangke sangte amar eba organization pura ekta to kotha to ho juntu ঘটনা ঘটাটো যোৱাকালি ঘটনা ঘটিছে আজি ভিতৰত
ৰাতি নে আজি ভিতৰত হেনতে মানে তাত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং SP ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল OC ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল কিহৰ কাৰণে ইমান ইমাৰ্জেঞ্চি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে এক্সিডেণ্ট সময়ত হেনতে যদি আছে এক্সিডেণ্ট সময়ত হেনতে যদি আছে হেনতেহে ইনভেষ্টিগেট কৰিব লাগে নতুন আহা SP কি কৰিব কি জানিব এইটো নতুন আহা OC কি কৰিব এইটো কাৰণে এইটো আমি ডাউট আছে কিহৰ কাৰণে ইমান ইমাৰ্জেঞ্চি সাসপেন্ড কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে এইটো আইনত হেনতৰ আইন আছে নেকি ইমান এনেকা জলদি জলদি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে সাসপেন্ড কৰিব লাগে এইটো আইন আছে নেকি এইটো নাই হেনতে জানা মানুহবিলাকে হেনতে ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰিলে নতুন আহা SP হওক OC হওক DC হওক যুথ হওক তো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ জাগাত হেনতে দেখা নাই এইটো আমি সন্তুষ্ট নহয় এইটো আমি ডাউট আছে ইয়াত কোনোবা আছে নেকি খেলা আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল যোনটো যোৱাকালি খাচিয়াবিলাক তাত জুই জ্বলাই দিছে না অফিচ কিবা কিবি জুই জ্বলাই দিছে এইটো জুই জ্বলাটো কিহৰ কাৰণ কি আহিব ইয়াতে জুই জ্বলাই কিনি এইটো কথা নহয় কথাবিলাক আলোচনা কৰিলেহে সলিউশ্যনবিলাক আহিব জুই জ্বলিলে কি সলিউশ্যন আহিব নেকি এইটো কথাটো এইটোতো আমি ডাউট আছে এইটো কাৰণে জুই জ্বলা এই মাৰপিট কৰা সদায় এইটো দা লোৱা এইটো খাচিয়া বন্ধুবিৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ আমি একেলগে বৰ্ডাৰ নেইবাৰিং থাকা আমি ভাই ভণ্টি হয় য'ত বৰ্ডাৰ এৰিয়া আমাৰ নাগালেণ্ড হওক মেঘালয় হওক আমি একে নেইবাৰিং ষ্টেট আৰু নেইবাৰিং হোট আৰু নেইবাৰিং বন্ধু বুলিহে আমি মাতিব লাগে কাৰণ আমি মেঘালয়ও যাব লাগে আমি নাগালেণ্ডো যাব লাগে নাগালেণ্ড যদি আমাৰ কাৰ্বি আংলং আহিব লাগে মেঘালয়ৰ মানুহ আমাৰ কাৰ্বি আংলং আহিব লাগে আমি কাজিয়া কৰাৰ পৰা আমি থাকিব নালাগে আমি পিছফুলিহে যি কথা হ'লে পাতিব লাগে এই জুই জ্বলা এইবোৰ কথা আমি মন সচেতন নহয় এইটোতো আমি ডাউট আছে এনেকাটো কৰিব নালাগে আমি যি কথা প্ৰব্লেম আছে কথা পাতিলেহে আমি সলিউশ্যন আহিব সেইটো কাৰণে মেঘালয়ৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হওক আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ হওক কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল MP হওক CM হওক আপোনালোকে ভালকৈ এই বৰ্ডাৰ ইছ্যুটো ভালকৈ কথা পাতিব লাগে অন্তত মানে আহিবলগীয়া দিনটো মানে এনেকা ঘটনা ঘটি নহওক এইটোৱে আৰু